Hello, good morning. Trustle Namaste. Ane Teringa Delio Cascore, Montana ki white fish. Ane Tananga del Neropaganalio Cookie farmhouse. Ane Sajadi Nepal ki Chitwan Mangshin Studialia. Be Kipucherva, Nangadelia. 가서 텐소 가르랑스라도 갈 네팔 그 치트완 기지로 사자기 말에 텐소 슬랑서와 아는 여러분 되게 나한테 빼야보도록 스트립다 가서 캐트린 기 안에 그 건축 프로퍼티를 근데 맞디 참아 건축 신가르든 맞데 장마디 파마디 엔델이야 가서 본트 서 추치주 디스도 되더라고 근데 신델이야니 배 기부도 사자되는데 아니 지단계 사자 공촌부르샤 몬타나는 디 화이트피쉬 다 디네마 다른 안조 대두고요 가서래 글래시얼 내셔널 파크 대두고요 아니 산로드는데 anyway 아니 배 야부중송 당고 온다 첼레송 대rel레중송 so 요 아주 뭐 있다 whitefish montana मेरो साथीको घरमा स्टिभ एन्ड क्याथरिन उहाँहरू अहिले सान फ्रान्सिस्कोमा बस्नुहुन्छ हिजो अस्ति उहाँहरू यता बस्नुहुन्छ कहिले उता कहिले यता उहाँहरू व्यापारी हो उहाँहरू खेती काम गर्नुहुन्छ एन्ड अर्ग्यानिक सम्बन्धीमा अनि म यहाँ जान्छु भन्दाखेरि सो उहाँहरूले हाम्रो घरमा बस्नु भनेर उहाँहरूको यो जग्गा चाहिँ मलाई पुरा चितवनको याद दिलायो हाम्रो चितवन पनि यस्तै जग्गा छ नि यता पहाडले घेरेको यताउता जंगल भएको एकदम राम्रो ठाउँ अनि आज चाहिँ हामी ग्लेसियर नेशनल पार्क जाँदैछु ग्लेसियर नेशनल पार्क चाहिँ कस्तो भने एकदम फेमस इट्स क्लोज बाई क्यानाडा क्यालगेरीतिर पर्छ अनि त्यहाँ एकदम जनावरहरू पनि धेरै हुन्छ एकदम त्योभित्र अनि तपाईँको तालहरू अनि हिमाल के अरे जङ्गल सबै कुरा जनावरहरू धेरै छ धेरै प्रकारको जनावरहरू एनिवे थ्याङ्क यू सो नमस्ते सबैजनालाई